of and Mama Paba Shonko about Badwam. Ahosepe Jumedi so world of entertainment, near Chug get it bro. Now so free now, cause the 1st of April, dear. Near Chagu of Fufumu, dear Fafu, ni die, ne yo, ne ba, ne kokumlemle venue, and home come and I'm no better. We need a Sandra or him, Ametiwa, Jume, Yami Adom Entertainment, I'm a Ghana for Chimoa. When you start sending, where do you die? Oh, you guy, sister Sandy be a guy. Straight up, I'm the guys, Queen, Yancho and Como. What before now, come back and say, ye beji. But me few grants families, Meton Safremo. I feed ye another shonko. Ya bohu de rua, na feed ye na. Maybe so say be our family be. Person with the 4 parts no be a be a person as a family no. In idea, what's not table. Okay. Grandma, grandpa, mommy, daddy, uncle, auntie, nephew, niece, children, any grandchildren. Momeji table. E be kwaya wuni okunu no oyire. Anasa oyire ni okunu emma. Mo nipa 4 5 must momeji table. If you want to come as a family, for a number we say 0248 287692 0248 287692. In fact, Shadi Abraham besa me hu sa mo fra fun ni kuta me wa ha say. Besa me hu sa mo fra sisi a families no. Open table as family after 0248 287692. Hey, sisi ala mo fra. Mo bibimba hello. For 4 party number ni. Pacho free here. Good morning. And Pacho for 4 party number ni. Oh yeah, you be family of 5. Okay, Pacho Mudini then. The quarters. Okay, all right, noted. I don't know making order for. Also more who they afraid. They say the quarters say book your seat. Ayo one man on one phrase 0248 287692 0248 287692. Book a table. Now the other say ebia we a market queen. We call a pass one my mommy be temakunkum ko ho. We a market queen. Ebia abubloshi market, we a market queen. Mala tejum, mala market. Mommy, a meneni, but chobobre. Brani ma sa table no. Ye ma patamani who say Malata market queen net way. Mama dear nefe say, "O me frame me. Fafone ma ba no mungu suma 0248 287692 0248 287692. Mommy, Baba Japata, untimi nya market queen na wo dwom keke. Pia bonten ton ho. Me hu. She. Mama ye word na frame na so beje. Apatani sisi a bia wo edwom ho wa judi nse bode de wontimi njudi odwom abra yen kan hwe what you say enti bode no fa betem be pabra yen fa fufu eso a ye ye be ya advertise ma so koma la tadwuma hwehwe ma atena woni ene ton bode papa mama say achefom Allah 0248 287692. Now once ya sanka match anopa tutu to the shame circle Dubai ho ni awomu ba CNN of Ghana multimedia premises. We a brass band. Moja the brass band for be tag me Facebook and I'm so yentimi fa akwanya no mani pa ba akofo. Wo so bia mo ye brass band. Mo jimu hu dipa asem mo me face boys mame. Mo me face boys mame. Brass band also free 0248 287692 0248 287692. Just say okay 6 months no mo bonyum no Pana na 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 pana na 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 pana na 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 pana. Party ni bed. Party na the crowd we chim na the hwe. She previous years for full party aye. We the sports table. We a sports of no a table. It ye be political table. Ye be entertainment table. Now when him say a sports table for no sports of no o men no aduane we wala asemo table o men no aduane
sports for be no aduane ansa na o man hene kwabna santi akwasinsia obi ampofo agyi politics for asa aha omui ebeye table na hwe o man hene ni obi oho aside some bisa politicians no questions here na hwe ampofo agyi big agenda obenu aduane opanyin so otonyom dada wonu ana ohumonyom yetu fuanti opanyin na be yesa adwuma no na ye wi a news of no afia mankwa atamakulu anochi wa abadwo asewa akyan wo yi akwan okatachie afrifa adukumi new abna poku ahwene eka ho news fuyi bonso mu wo one stand ene kase no ye de fifofo party table ho na ebro kase ne atese momone ayira wodwom momone na pie wo kokomlemle na the idea kwa ne say mome entertainment for yes you be table na the then entertainment man na me gina stage dey mama me boat my fans fantini obenu aduane asori kwado a bi wala chegana for say awala fantini a etimi ye nchechew entima me boat entertainment mini boat be on nyehwe bi be me gina stage sama kunkum so kwahia eye abimo no wakwaje eye eyifo no Indians no spices no tema na de bagana etitima kunkum and dusty edukumi OPD opebia di mic 2 baby kofonu entertainment table this year go party ba yeah mpo yeah start 6 a.m. bra ebi amu ye keep fit club bi ebi amu ye kuo bi eyifo bi kwa fra ye say o mbe ye yi bi nti ebi awusu ye kuo bi me pese sade obi abegine din me pese sade no obi abegine din enti ma say Adom TV na abna pokua hene sister Sandy nkwa ye agye din emwame nipa de nyina momra ne ye din mbom enti we keep fit club bi mama mo ekuo t-shirt ekuo ntoma and now we say women's for mobile bandi ti mu ye ekuo ebi kwa hospital bi basa wo so de beton ho and me o ba medimafo herbal clinic nurses no mo ma chi di achi na e basa enti no ebe Fawayowa, Fawayowa, Fufuno. Now starting at the Tapolia, and you rubber, Aba, Missy Fretty or Bassandi. Yes, obviously, now when I went off for them to phone Easter Monday. I did Easter Monday. I did, yeah, ready. Why ready? My ready. Why you are wine? Why ready? I'm not ready. Then what you say, you want to bet me. Oh, my ready. I did the match, the best is rather than match. My mention we no a secret. And then na ye come at no. Ye dia you we sechere. So what you say? Na ye di bi si ha. O say the tapole ne dai. Mera ho. Wa relax. Mera ho. Say na mare ho. Mera ho. Ye be di fufuo. Say abna dia you want be si wachi na me di be si me hen. O say, wo di si wachi an be si me. Ye dey to be boss am, don't worry. Sandy why e krado? Me nye krado. In fact, fufuo party no. Ejana sase esese gidi obaba etu we so ye fufu ja yes enya se wana de wasanka na wo de ba eye Easter Monday na we no ebi won ma school bi baby won ma wo se nei nkwada ye no anuane school won mo mutumi no aduane kama se se no wo betumi aba na wo friend numbers no Sandy number no abna wonim say ya wo kan na de wa asem no nyina ne say dwumade ne free na wo kwacho ba ne pa Ghana de aye wo kwacho ba say ko dipa ba ko one plate 70 Ghana kwaji fufuo ya ha de ho na one plate 60 Ghana ya ha yi 70 na ye fufuo pa say free de wia ya wasanka na me de me de ba hu enti sa no menya duru ye na no ne me di agum na chese masoa na wokọ na mekọ na wakodi na makodi wudi kwat mi sa ba another round because my favorite chop bass ni na ya gada omo okọ na kwan bi ebi so ho enti mi say no me di rere kakra tilapia kwan na makodi tila ne fresh papa bi akon kwan chese aben kwan oh chese e bebre na send say ya to safre obia say ye edwa so hemafo bode hema bante hema nyina na say ubedi fufuo na what na hodin o dabi
of J band. Ampofo na me ko Kumasi. Na kwa ya mampo. Jai. Ampofo J be Ampofo J. And my live band. Didi neti enyom. Didi. Etuenu didi nesa. Udi na wosa. Udi na wosa. Ti jebo na wosa kakra. And now the ko say now chat for me ba ko no wa tan ho kakra. Asu. Me na ye Easter Monday. Yabaji ani. Easter Monday. A holiday. A holiday. Etu mo ko unu na mo fi kwa na ba. Na Yesu awu asore no. Ya wa wa sanka no fi kwa no so. Etu udi fi woni oru from asekwa benya sanka. Na ne no wo de ba. Unu jeje tu benya sanka. Na wo de ba. Udu ingresi nkoko benya ingresi benya bi anyina enti no wodi aba wodi duru ya so ye ne abai o chatu ye ne abai wudu wa kasa wudu asema ba chatu fatu didi free 1st of April Easter Monday bra na ye ne asa iti atu safre obi bia send the number no wo ho fatu ho ma me number ne makasa mu ye kuakuo wo market queen bibi bia obobre bia be kire wa ha aye fufuo party as 1st April na be kire obobre me say you we a guy am pass we a guy for 0248 2876 92 ahwenia papa bi pacho fa wa you no fan se ma manager ye ndanda ye kakra fa wa ayi na no ani chatu mo jare so wa we ba busia me ehia first of people ejina mu ebe che form asaka match ne kwa de e mo me dama match ne di family table ai etino obi amra abami me phone lines abami me phone lines e mo ai 0302 211 0124 free woni mani ji sema asaba ado catch what's a wow power phone recording fufuo party e koso why obi wo fufuo obi ke fufuo obi jabanch anything related to fufuo so we check on to makra okay fabre ye be sa cha wade aka ho number na okay number na okay fabra for trading enterprise sponsors what me ye promo bet me a chew phone what ye promo ye be anything fufuo bra be fufuo video keke ne ncha wade na cha made I don't think yeah what obi abaso hi good morning oh ateko e bia no nua no ma hia ofie mu di fufuo wakochoba obi di wutwa fabra beji ade se de ye de me de banche de to wado no kra metwa obefon na me de bode na to so no matwa me de ba dodo abena we adwuma ha mo me fan ko we ye pa dodo enkwa no so ye numu ani etwa awu eno ano na we na no ni etwa ife mi na ma adwuma ne ye de say sister you go do fufu 024828 769 into when you dey obe frɛ no na wasan de video na to so no obi abaso 030221170124 Freya, what does fufu mean to you? Na fa o number fufu means the word fufu ye bi wese nyina empa me hwe to am timi hu sendi nyina akogu ho mitimi hu say fufu means a lot nyina akopie wachi me say fufu no ye na me pede mo mre kakra na manya ben kwan ya na me tap dry enam no de mo awo no na se sumra ba na wanya mre kakra na ne wanya koto de ya na msuro ni na akoka nkwan ni koto na atimi no sorry na wanya enwa kakra na wasanso wanya adwene musa frame ye wadwene kokwa wa ba waya nkwan no kokwa frame no ye nyina anyanyem
aha ye nyina anyanyem e PR mo ne magels o manyanyem oh no ya na ne mata hye ne bo okay nti afro ye nyina anyanyem so na ne mata wonti na no so wanya na wasimu no yia manchina rewrem ni makono send ye de gufufuo no so ma na wo ba wo so nya bo na eda baba bo ma bo ne njo baba bo na bo ne njo na be wo se bo na eda na bo se tintim ede wo se fufu ede wo se fufu ede wa mama kai ye call mampon ye drew base bi akwasinsia na de ye call base hono ye drew base bi no ya kushia da choki ho ye de ye koso ye na nya bado piaro ya de agya wo de efie de o enuase wo she tokro ni na make us fufu part best experience obia ba bia best experience bi bia fufu na fufu ni edi na na guy we wunya bi na come am pam yenko benya bi na na me ko aboso kan wonim sese weekend ya me ko mi sanfa ho na be hwe Julius sankwan enya na mi sadi we say peso anti Julie me de be ko but this year for part na ambassador wa bo adwuma international wa je adwuma na si send support ya ka wa Ahosepe ko abna promo wonam ukodo wenya nyina akotwe yakoho nyina wako nkoko yakonko na wabo atwima atwamu akobanka janse on the 1st of April measure that pay we say to size na machi da me asebo no wadidi ame baba awosimi didi kokomlemle awosimi didi moni adwuma chamsia phone line send me network no enya ayede a jadi be si na ya ton sa from the 1st of April for any try kokomlemle Joy FM honomo a 6 a.m. share ne enko asanka match for why you are pay aduane ne ye free na make an ye hay plate sister Ghana for kete so pay enko hwe so kwa na ba wo oh wey anya machine ye wan kasa bra be didi obetimi adi bia di obenom asene asan bo life band abna we party full party bibia bi wom abna nti na ka che Ghana for ansane ye Japan de me ka che Ghana for nyina ne se nyame ya doma first April momra edwa so anopa na ye ko match no ye hie ma no titi adwadifo ma na mo ye banti adwuma na squad aye kura solid solid wo energy na favor ni face ye de nante da se den ye die nim na nya match pass na ice right nyina be ba mu enti de be fufu right tim left enti ye nyina ye ba enti mu amwo dwom banchefo no ne boardefo no entosofo jenefo mu nyina momra na ye ntinsi street ni na ye material ya bedi fufuo amabrenga me afa unpon amabrenga this is Cindy. Pacho, good morning. I ain't afraid if you're not paying. Good morning. It's a sister of Wase. Okay. Now, of Wase, I'm away. Good. No, of Wase. No, Wase. May I dance for bad? I beg you with my sample car. I make power. The more fun you can send in the mean only. Let me win you. Let me win cat. I'm a family. Sister Ama. How Obuasi to Kumasi 20 Ghana abenya car si won share FM didi wo homa me wate for in share FM for party didi wo homa me 29th yeah in the 1st April wo betimi ada Kumasi ade atia safa bus share won gran ni nyina we yan twenchen so nya bra bedidi ya kan tietie asanka e free patoba say ya ponche na pa wuntua e ya kokko na muntua na ntwi na muntua fufuo wuntua enkwan free bedidi keke wunti na ye wo ha Sandy wo munti ne ye wo ha sanity ade na adwuma no wo munti ne ye what you say eti bra bedidi free also before aba so hi good morning abna fancy so me boy charge that my sister mama say man lord say so no so okuma say me boy charge we dey nya hwe wi me be di fufu ni bi wo ha na ma invite you obi ya you try be take away abro why say yeah hi ho na edu nkokwa be ka o I don't see am ni sister Sandy be guy me ni aba abina pokua ahwene the fufu queen team crowd shy 1st of April kokom for Iowa and when you